Nalikuwa singura yuko kinda mana Nazareta. Kwa salatala sumu sipatela mfundi kumala wasedi panoni ko simbosis. Lokela inkosini. Zocela enkosini enkulu yakithi ehleni ukuba umvangeli wemavuso angihole ngifuna umthandazo. Umthandazo wesabatha ininye isabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngiyocela ke umfundisi umvangeli mavuso angihole ngenxa yomthandazo. Ngiyocela inkosi ingibusele. Isadulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova Nazareta. Yesulwana Yengo Uwa Umsa Wake Bandla lenkosi masiku Christiana amen. Mangipinde ngikhethe inkosi enkulu yakithi yasebuhleni kaManazaretha. Njengoba silapha ke thina sonke singabantu basemhlabeni, inqondo yethu ngelilanga ikibhekele nale ngizosicelela leNkulunkulu njoba ethumelile ukuthi cela ngenze lenkonzo yamanje. Ngizocela kuba ngihlabelele 180 ngicele kwabakithi naNkulunkulu abangimema ukwathi bangiduka sengiyothatha inkolo yamaRoma la ngifunda khona. Ubaba ongizalayo wayenginika lapha ekhaya ngedwa nje, wayenginika nemali athi ngiyodlala amadayisi, anginike nemali yokuthi angihambe ngiyodlala ibhola. Kodwa kwathi mzukwana ngicela ukuyokhola emaromeni, wathi baba qoqa konke-ke okuyinto zakho la ekhaya, ufike ubatshele ukuthi usuku wakhona sesiwa la ekhaya. Hawu baba,
ngoba kwenzenjani baba wathi angihlali mina nabantu abadla ingulube ngathi mina ubaba emaromeni kudlile kodwa wathi kufunda ulive 11 washo njalo nje manje emaromeni ke sifunda ikhathekisi masifundi leli iBhayibheli efundwa inkolo zonke ngomsake kaNkulunkulu wayesekhomba ukuthi uma usufuna ukukholwa yalapha kwamkhokheli kaMasonto la kwafikela khona mandlana ngiyacela ke uNkulunkulu angipheke sukele lokwazi khangapi okwavadlwana lulu ingoma 180 wozani lonke sizwe awuseni basiwe elusigo wozani lonke sizwe aseni basiwe elusigo besikhona izolwane eMaritzburg ukhulunywa ke kwabhekiswale kodwa lithe malifika unyazi hayi lathi noma kunjalo ngiyajabula ngoba izimvu ziyamazi umnikazi wazo hayi ke
ngibese ngicabanga insizwa ezintathu owathi zihluliwe izitha zawo isikhathi senkosi kaNkulunkulu. Lezi insizwa zathi bayithunjiwe zifika kuleli lizwe uNkulunkulu wasekhanda isithombe esikhulu ukuthi asikhonzwe. Hayi thina sikhonza unyazi wezulu. Hayi ithekhanda emzani zabantu. Lezi insizwa kwathi basekubekiwe umyalelo ukuthi umakhala icilongo nayo konke nje okukhalayo baguqe baphansi abantu bakhonza isithombe bathandaze isithombe asenzini lapho eNizari. Kwahamba ngoba impimpizo zabakhona namanje zikhona. Zahamba zawumtshela lapho eNizari ukuthi hayi kunabantu bofika laba ukhona abangakuhloniphi wena nesithombe sakho futhi abasinakile. Hayi ke lazi lafika ke ithuba lokuthi ababone wabuza ukuthi ungababoni yini ukuba ningakuhloniphi nesithombe esithandile ningahloniphi na. Zithi lezi insizwa cha thina sinoNkulunkulu thina esimkhonzayo esikhonza isithombe sakho. Zayithunjiwe asiboshiwe thina bantu kaMalenkosi. Thina uNkulunkulu sayiphethelanga libalele. Akukho kuyale nale. Ngoba sihlala naye sihamba naye. Siyayibona imisebenzi noma nguhamba wedwa uyambona ushebo khona. Ezenze ivelayo wathi niyazi ukuthi mina ngifaka isithandweni somlilo ovuthayo ubale izinto ezinsizwa sinoNkulunkulu esimkhonzayo. Noma sikwesikhiphe emlilweni wakho kokwazi ukuthi thina asizizokhonza izithixo zakho. Sibophile sibopha kodwa hayi izithixo zakho sinoNkulunkulu wethu. Wayesetha sibaswa ke lo mlilo ufakayo phinde kakhombisa zathathwa zaphoswa phakathi. Kwathi isikhashana zayigqokile kakhumlile. Kwathi ngesikhashana wasesukuma wathi akayobona ukuthi kwenzekani abesandweni somlilo kodwa wayifika insizwa ezintathu ezifosefu ukhona wesine phakathi kwazo. Wasiyabuza emphakathini wawu asiphonsanga yini abantu abathathu lapha na bathi kunjalo Nkosi. Wathi ngibona labantu abanalutho kodwa wesine futhi akanalutho ubengekho kwabonakala ukuthi hayi zithe lezi insizwa sinoNkulunkulu uzosithumela thina nathi maNazaretha. Asingahlupheki ngoba okukhulunywayo emhlabeni sinoThixo wethu esihamba naye. Emzini yobaba emathuneni bavela bathi nanguNkulunkulu. Zakhishwa lezi insizwa namhlanje ke nathi asinatatazeli sinatatazwa abantu konke okukhulunywayo nokwenziwayo ukhona uNkulunkulu wethu. Sesimbonile hambile nelanga lamalanga sahamba nenyanga yezulu umnikazi owaqoqa izolahleka sesifuna ukubuyela emhlabeni sesiphathe zakhiya nesibhamu wathi hayi shona khona lapho ngiyakhona abami bazokulandela malonke kuyasho njalo yashona khona ke maqhathi ilapho ke engahlangana khona noNkulunkulu kahle hle wathi mayicela kumadla kumpanza uyise walose umbishop manje ethi ungifunela ke abafana sebekhulile engizolwa nabo ngabo lempi kalo ongibakisayo. Wabe sekhomba mina ke wathi hayi usemncane awufuna sebakhulakhulile sahamba ke kwathi ekuseni qeda nje ukuvuka yangena inkosazana yathi hayi uthi baba ngikutshela ukuthi letha lo mfanyana ulungile malonke kaMalenkosi. Lapho ngaqala khona ukwazi ukubona indaba zikaNkulunkulu lo esingayi namhlanje la. Simbonile ke kunkhuni kunzima. Hayi masitatazeli maNazaretha.
asashaya uvalo. Simbonile-ke kuningi kusukela ku-1956 kuze manje bengihamba kodwa bengimbona uNkulunkulu ukuthi angihambi ngedwa ngihamba noNkulunkulu. Ngayibona imisebenzi yakubi kolunye usuku kuthi uNkulunkulu angikhulume yakhe indaba angakhulume yami kodwa malonke amale Nkosi. Kodwa iyaqhamuka ngoba phela yami indaba ithinta uThembi. Emsebenzini engisebenza kuwo bahlangana abantu bathi kungenzeka kanjani ukuthi lo muntu ade fundiswa yithi umsebenzi manje asiphathe induna akwazi kwenzeka lokho. Ushaya imisebenzi yakhe uyakwembatha ngoba konke ozokwenza awuzenzela ngokuthanda kwakho kodwa uma unenhlanhla uzokwenza ngoba kukhuluma ushembe kuwe. Base khuluma ukuthi sasiphuma 11 sangena u3 siphuma 11. Ngikhuluma njalo ukuthi sinoNkulunkulu sihlala naye. Akozela ngalalo usuku nasemihlalo ekhona njalo. Mangibele ibhasi ke ezangisuse esangweni eIsco iyo ngilahla ngakoShikas bese kukhona ukhalo ke engizohamba kulo ngiye ekhaya. Ake baphuma bona bengiyagibela ebhasini base bethatha imoto zabo ke sebeyogada lapha la ngihla khona. Ngakusasa bayayixoxa indaba bathi bebeyile lapha ya base bephansi sebephethe izagila njani sasigange iSco. Hawu lo muntu ushonile ngoba simbonile egibele wathi yabheka umuntu athi wananga udlule khona la wangembatha uNkulunkulu wethu abaze bakuthola sinoNkulunkulu ngeke ngisho ukuthi ke asinatatazeli uThixo sinaye sebenzile iminyaka eminingi nomsebenzi kaNkulunkulu abengithuma wona bengigijima ngahamba khona bengimbona ukuthi angihambi ngedwa ekhuluma ngimlalele ngimuzwe. Ngelinye ilanga sebephendukile abantu ngapha entabeni zase-Utrecht ngaya ke khona emzini kaNgwenya babe iZayoni bathe babe iZayoni bafika uMadlala washumela baphenduka wayesethi ke kubanaka laba bantu khumalo ngase ngikwenza lokho. Bathi ngelinye ilanga ngiqeda inkonzo yasemini ngeze umzimba wami uphela amandla ngadumala nje emoyeni ngaze ngazi ukuba shiye ekhaya ungekho lutho ayingakabikho ama-cellphone ngangizokuthi kwenze njani. Ngabe sengiphuma ngikhuluma ngoShembe nginganako kwami ngikhuluma ngoShembe lonke ukuthi ngimbona kanjani namhlanje kuba usangilekelela malonke amale Nkosi. No lezo mzimba uphela indawo iyehlela kuyiguma namatshe ngase ngiyaphuma kulomuzi senyangenhla ngiyoqhakela nje ngiyobuza kwenze njani. Kwase kufika ukuthi angibuze kulomuzi wakwaNgwenya ukuthi kuyaphilwa yini konke la. Kwase kubuza uShembe onaka abantu ehluphekeni nasosizini wathi ugogo lo kula kwaKhumalo ngenzansi. Hayi noma qhamke ingane zongitshela ukuthi ugogo wakho sethulile ngeke ngimangale. Yisike mina sengeke naye ngiyothandaza bathi cha asiyangeke futhi siye ngoba sithuka njalo basikhonza umuntu. Ngithi hawu sengaze kufa umuntu kaloko bathi impela ngeke siye njalo nje bahleka basikhonza umuntu. Ngathi hayi cha sengiyakhona ke mina ngawuthi mangibuya khona ngithatha ibhasi lami ngibuyele ekhaya ngoba uNkulunkulu uthi angiye khona. Base bethinte emoyeni indodakazi yakhona lo mkhokheli waseyoni kathi eseyoni bangiphelezela. Siyafika lapha kwakumuzwa kwaKhumalo. Uma sifika khona akusekho lutho kumama wakhona. La mehlo asayabaleka. Omakoti balapha phansi kwesihlahla baqhobana indwana. Abanaki uthini enzeke endlini.
khona impilo mama lo makoti angazi ukuthi iyophela eqedwe ubani kuba angazafa umuntu ungamnakile ngoba wathi kimi kodwa sezoleni phambi kwashebe kodwa uyasithethelela thina wena ukwazi ukumthethelela ngoba wathi kubo hayi ngase ngiyeke kulo makoti ngathi hayi ngokhumalo le Newcastle ngazi lutho into kanjena lapha ethina kusalungile abantwana babantu asabenze uthandaza hayi impendulanga le qhubu munye yakhifa made nje yakezi inzipho ngoba waseyibulela indwala sathandaza sithi Nkosi simakazi sicela ube khona engathi athandaza ke kodwa ngesaba ngakabulayi ingubo uthanda abagulayo ngesaba kumthinta ngoba ngakho ngizali ngiyamthinta avela phele lo muntu hayi ngaze lo lizandla athi baba wethu usezulwini nangisebu ndikazi yalapha ambone ngene ngathi nawucha mhlambe uye wayishaya kodwa uthi hayi angiyothandaza nami kanti ayishaya eceleni hayi saqeda ke sahamba siyobona uNkulunkulu wenze njani ke uma sifika lapha ya ekhaya uthi Nkosana Khumalo ngithi mina yebo lekhathi wena uthi umoya wakho Nkosi awuze baphila abantu bengithi mina thatha kanye shemada siqala ngathi mina hawu ubungahlali ngani uyihlalele nomsizi wakho omuhle cha mina ngibiza ushembe ngihamba naye salala ke ekseni savuswe lesalwazi malibonke malenkosi sathuke umfana kaShembo lapha iphilile uShembo ophilayo yilo ndaba ufuna siyiqinise ukuthi asikhambi sodwa thina sihamba noShembe ebusuku nasemini phansi emanzini emzibeni ukhona uShembe emlileni omkhwayi kuzaba ngathi inqoqo yami indaba umlile kangisebenza umphuko omubi kabi kodwa wayekwazi uShembe ubamba ungangenzi lutho hawu uphila uShembe ephila yebo hawu nempela ke waqhubeka ke ngaphuma ngaye ekhaya wafika lelila ukuthi angiphundeke babona basebethi hayi ake siphundele kumfundisi wethu ngale eintabeni zakaMagide uyafuna uyizwa le ndaba ngilanda ukuthi lasihamba khona uShembe usuke khona emini nasebusuku unaye lozenzela into ezakho yabuye saya ke kwamfundisi sayenza inkonzo yantambama hamba ngebhayisikili sikhwela intaba ngenyawo safika kwalo mfundisi khuluma ngoShembe ukuthi uShembe ukhona ngesikhathi nanini angavalo noma ngihamba ngedwa ngoba ngiyazi ukuthi uShembe nginaye uhamba nami ngayenza inkonzo hayi base ngiyenzile inkonzo ayisalala ke wayesefika ilanga lamalanga lathi hayi akudeki lokudla ukuphekela lapha endlini vuke ekuseni ulungise abalele laba bantu le nkulumo ikhulumile ayehla awuyifaka ngendlela yayo hayi lapho sageza amemeza umthandazo sengiyasho-ke ukuthi njengoba ngishilo ukuthi njengoba ngihamba noNkulunkulu ngihamba noNkulunkulu
uthi le ndoda ngithi ngibekhona ebusuku uthi angize ukuchaza kahle ukuthi bengithi ngihamba noNkulunkulu ngimbonaphi uthi silesakhanyise ebusuku sathi uthini lo mfana ushada noNkulunkulu sinamawala ke ngelila ngathi cha sengiyachazela ke manje ukuthi cha yebo inyama yona yabona lo muntu kodwa ibethe umoya oyingcwele isake wathi sesiyezwa ke thina becabanga ukuthi uhlala esituleni nidle naye ngithi hayi ukuthi mangihamba ngikhuluma usuke khona eduze kwami njengoba namhlanje kunjalo baphinda ngelinye ilanga khuluma ngoShembe phela ngikhuluma indaba yakhe lezi indawo lezi nazo ngithambile zonke lezi bantu ngigama lenkosi ngihamba naye uShembe uphumphela kazoma khona la ukhona umfula asasiyobhabhadisa kuwo ngale sathi masivule emathuneni athe siqhaqa kulezimpini kwafika ukuthi uqala inthandazo ngempela ke saguqa asedlula sayobhabhadisa esenele akaze bomphelele noma komunye wakhona ubona sikhona emfuleni lapha ya abanikazi bomfula ke sirayisukela ke kwase kufa amadoda lapho esathandaza khona ngobushebe bekhuluma nabo baqonqabana nkosi bamtshela umntazana ungamthinti lo usenzela inkonzo enkulu yasezulwini lapha ya hayi yasibiyele emuva ngawe eNazaretha konke okuzwakala kuyize leze siyamazi umalusi wethu yemina ngobusuku akuzela kanani noma sekuthiwana hayi noma sebebumbene babumbana hayi wena isihlalo esikhulu sasezulwini ngelinye ilanga ngiyafika ekhaya ngiphume edolobheni mangene edani ngelomlapha ya khona inkosikazi engiyazi isonta nayo nenye engingayazi ikhona ikubuzile ose unkosikazi ngoba akanaso isikhathi sokusihlala besikhombe nasekhaya uma ngifika nje ekhaya namba abantu bayafika bazofuna indaba kaShembe esakhe isikhathi asikho usethi ke kimi hayi namba abantu bakho edining room bese ngiyakhona siyizisebenzi malungama lenkosi abangaba babephula bomkethu ukudlula umsebenzi kaShembe noma ngathini angakhuluma ukuthandayo mina ngihamba nophethe impilo yami yonke yasenyameni yasemoyeni bese yakhuluma ke lenkosikazi emboze intwanyana ngethawula uthi cha ngishonelwa abantwana lo usihambile uthe lo asize lapha kwaPhumalo uShembe uzomvusa akasho ukuthi uPhumalo malonke manenkosi wathi athi mina uthe uShembe asho ukuthi mina wathi hayi kulungile asabelela ke amkhonile Nazaretha waphuma ingane sivukile uthe uShembe unyazi zemvusa sengathi inkosi ngasikhumbula ke Nazaretha khona indaba ekhulunywa baba njalo uthi uShembe uyasa basitshela awukwalana kanti kuhle kangaka uNazaretha ephapha awuyebambele esana awubale uthumushesha uyebambele esana
Shani Yeshurana Manizolasha Ujamu Chandanani Ibeni Izochandra Ujauma Chandanani Ileso sicela sicela namhlanje sonke eManazaretha ukuze sihambe naye sinezona eziningi kodwa kasibhekile manje thina ke uma ngimbeka inombosi bani ngeke ngikhulumise naye ngeke ngoba unjeka aha kusho ukuthi ke sesiphumile esiphorweni sikaShembe kuningi esakukhuluma khona insizwe ezimbili esezadlula emhlabeni eyesithathu angiyiboni lapha ezayishumayela elivangeli la mabantu begijela ibhasi beya emsebenzini eMlambithi zayishumayela uShembe ngiyathabu ukuthi asambona uShembe sefika ezayitshela abantu ukuthi uShembe ukhona emhlabeni hayi ngibhlungu ngabo babe bancane kodwa babe khuluma lelizwi base bayangibiza bathi ukufika ubhekelela ngempela awu lakhulu imandla mabonke amalekhosi ukhona insizwa enolaka ethwala izitsha ekhoseni khulisa ibongo sayo khona la yayinolaka uma umuntu ekhulumela uShembe hayi yayingathi lokudla yeah ngoba ithi mina ngiphila ngoShembe mina uyena uNkulunkulu babamkhulu njengoba singaphambuki emazwini kaShembe ukuthi thandanani maNazaretha kodwa asiphe lemcabango hayi ukuthi ngiyazazi ngokukhuluma kanjani ukhulumile usho izintamba bezona ngizongidabuka ukhulumile ngizongidabuka sithe masihlangana sikhuluma angabone ephuma yedwa lapha kodwa into ade ikhuluma beyiqiniso noma besingayibalekela kodwa beyiqiniso malibonke manje Nkosi sengathi uNkulunkulu angasithi umoya wokukholwa njengoba sibela ngabe ukukholwa yini ingubo kodwa kube ngaphakathi ehlizweni zethu ngoba uma ukholwa uqhubile hayi ungekho ngaphakathi hayi sizolahlekelwa maNazaretha sizolahla indaba enkulu ziningi izinto engasikhuluma isikhathi sihamba kuningi okufanele ukwenzeke ngelinye ilanga khona ethropho encane ilokhu encane uphuma eMlambithi uya lapha ezakheni hawu mbona inkosikazi ilungisa ithuna lomyelwane babe kade bembeka emavikini amabili adlule bese kufika emoyeni hawu sabona mama yebo kwenze njani uthi cha ngizolungisa ithende ithuna lomyeni wami ongishiyile emavikini amabili amathathu edlule awu mama ngicela isithandazo ngempela siyawabiza maNazaretha ngibona inkosikazi emkhumbula nje neyinsusa lapha khumbula umyeni wakhe sathandaza ke sahamba sesilapha kwaMsibi ekuseni ngelanga elandelayo hawu iyafika le nkosikazi hamba nentombazanyana yayiphelezela ophilo waShembe obe hamba nabanye izolo abafike ngilungisa ithuna lapha bathi nangendlela sengiyaya uthi ngizobonga ufikile umyeni wami wathi ngiyabonga ngomthandazo unike wona ukhona la ukhona zonke indawo uShembe singasho ukuthi sesinanje basila mhlawumbe umude lapha khona uvika izingozi uvika yonke into
kodwa mina ngisapheka wena ukuthi awuzwani nami uyasebenza yena hayi maNazaretha asizameni ngenye ilanga esikolweni lafunda khona ingane yakwaMsibi ethi khona intombazane ibingeyemNazaretha ubaba wakhe washona eminyakeni eyishumi edlule sambeka-ke lapha ya yasiyakholwa lapha eNazaretha uyafika uyise wayo uthi mntanami wangisiza wakholwa kwaShembe ngilo ngahamba angangcwatsha usho 10 years ago hamba batshele bazongenzela umncwabo hayi ngaya ukuthi wena baba khona ingane yemvangeli uMsibi ukhulume kanje bathi ngikhuluma uthi awu usho njalo silwane sasezulwini atlanda amanzi ngabalanda wabusisa wathi havuye khona ufike wenza ufukanathi namakhola kodwa niyophuma kulo muzi njengoba niphuma nesidumbu nisisemathuneni nihlabe sihlabelela nambela ke ngaya ke saya ke ngithi nomdluli wayekhona ngisakhumbula kahle kodwa impendulo yasho njalo kulo sesiyomngcwaba ke ekade ingcwatshiwe 10 years ago ayisafika kwathi ke kodwa mawufika lapha ufike uthele bese uthi sibani umbize ngegama lakhe lakwabo uthi ngithi mina Shembe akadlule manje aye lapho kufanele khona akaphumi lapho nempela ke sasho njalo uyabuya emva kwesonto mntanami umsizile wakhola kwaShembe ufikile ukuthiwa ukhumalo nomdluli omunye ephethe isicephu omunye ephethe isabelelo malibonke malenkosi simfuzeni uShembe nginje ngawe baba ayenguzama ngitshele Asiteleni bantwana benkosi umoya wonyasi malibonke amalenkosi elithanda nombani elithanda nongamthandi noma ngamfuni kodwa yayisho njalo inkosi uThimo lithi umuntu ngimthethelela mina noma engacela ngithethelelo kodwa siniyahlupa ngoba niza lapha ningazi ukuthi nayisa kanjani bese ngena nje indaba engazazi kodwa khona kunjalo ngiyakuthethelela uthi umhlabela njengawe baba ngozama ngiphelele hayi ngisaba ngilongikhuluma ukuthi kimi kwenzekayo ngoba kuzobe ngathi ngidumisa ukuthi kanjani manje kodwa kaShembe indaba bonke la ngihamba khona uhambe kaShembe phambili indaba uba kwenzeka umsebenzi akwenziwe mina angiboni mina uShembe wenzayo uShembe okhulumayo njalo nje akusemlilweni lapha
baselwa khona kuzohlala uyidoko leli sifulumayo lishisa njalo linezibane ezintathu 1 2 3 but nendawo sikhulu isibane esibaselwa leyo ndawo ukuze hlale leli bhodo lishisa ukuze uyidoko leli sebenza ngalo hlale lishisa lingezi ukubambeleleka lapha emshinini nangi impimpi yabelungu ngalokho lekhozi uma uyinduna phela uyimpimpi bas lo Joseph layifuna sebenza usumpimpile phela kunjani babeleleke bonke ngoba nakube ngikhathile ke impimpi yabelungu ngaye akodwa ngizange impimpi mina ngizange impimpi emonto kodwa ngangenza umsebenzi lapha phezulu besizivalo leli license sesishise sasabovu ngifake icathulo lezi ezinelapha yemoto phangaphansi ngathi mangiyakhuphuka shelela ngaya la phakathi nendawo lapho uma wayengekho ushembe ababa ngithi babengeke bathole ngisho ithambo lodwa leli awungathi sengiyongena ushembe ingcwele inyazi lezulu noma amaphutha amacala ekhona ngathi ngangikhumbula njalo baba ngase babengeke bazi ukuthi nalaba emsebenza babengeke bazi ngoba kuba umlotha kodwa ngayizwa indalo inchezeke eceleni ngasinda ngaphuma ngehla ngakumfaka ukutheleza sasebenza naye ngathi woza lapha ngijule ngimanzi uthi hawuyini khuma ngithi mina woza la kuyabonakala bemthibela khona uthi yini ba bese ngena la wathi Khumalo ungamiyeki lo shembe wakho ngathi noma ngibhedha noma kodwa ngathi inkosi ngangikhumbula njalo sibizele kulunga ukuba thina sonke imphefumulo yethu iye lapho ushembe sibizela khona akukho enye indawo sekhaya labangcwele emzini wasebuhleli ubungcwele basezulwini funeka sizame kodwa singakhohlwa ukuthi uthe thandanani limunye nizothanda uJehova ake sihluphe lapho maNazaretha ake sihluphe lapho njengoba ngisho nje ngithi hayi lezi insizwe encane empilo zahamba ngathi uNkulunkulu umthombeni noZuma engathi lapha bekhona ngabantu angabakhumbula sasigijima elenge phezulu lapha ya okwathi ngipha ushembe omkhulu wathi mazo phaphathi sabantu phansi kwelenge khona umfulo odlula khona pha wathi ngiphakathi babiza abantu likhizi nini izulu hayi wakhamba umnikazi womfula enophaphi lapha awumadonke malenkosi wadlula phambi kwabo wayoshona akakenzanga lutho ngela kangibiza umjakani la yophaphathisa khona asihambi sonke sihamba noshembe asiboyiphatha kahle maNazaretha singabi lephungu eliphambi kwaNkulunkulu hawu lala etashikeni lapha kusikhakhani kuthiwa kunkulu enkonzo njani yabo Nkosi kusisi kwakunabantu abawu88 ngikhuluma ngoshembe kodwa okwafuna ngibaphaphathisa uyangitshela umkhakhane uthi Khumalo yibona indlela ehlanga ngithi yebo ngiyayibona uthi ungajiki lapha kulela ejika khona ukhuphela phezulu emgwaqweni loyale uthi yale webhlorho ubese uyalibona ke ubabhabhathise khona nempela sehleke ziyakhala igubhu nembombo basibona abantu ukuthi singele endlela athengahambi ngayo bayamemeza ahambi leyo ndlela hayi ngithi nabahalalisa awuyahleka madoda sasa fika phezu komfula ukhona iklinikhi la
ababevala amafasitela angazi ngani na ukuthi kwenzekani khuluma ngoshembe lesihamba ngayo manje niyeza manje uyazi bezulu ya khuluma ngani hawu base levela amafasitela benzani laba bantu hawu ake siyasibavumise phela izolo sibatshele ke sesiyakhona noma sesiphuma futhi emanzini bese siyabatshela ngemithetho ukuthi umthetho nakho ngase ngiqedile ngangena noBhoko ngafika ngifaka ngababiza umuzi wasenkonzo njani onjengalapha phesheya useqhubeni lahlezi ke nabantu uThiko benikela khona omunye kulaba uma sengena angazi uthini ngaphela igama futhi umdala sithi uThiko nje yebo wabonakala ke leli thwi fehlaba ngaphethuze kwami yaphuma isilwane sakhona esinekhanda engathi lihashi saphu angazi noma sasisengizukela yini wafika obasezulwini saphuma sayithandelezela lapha esihlahleni sabukela ubani osihamba nayo ukuzwa yonke into le ubani maNazaretha angazi nomdluli la ngithintana ngokuthi ngabambelele ngakhulumela futhi sengathi inkosi ingangisiza ke maNazaretha kunye kuphela ngicela kimi nawe ukuba sibe munye ngoba lezi ndawo ke bala siningi kakhulu ngashona ngibani ngathi sekuthini bafika unyazi bezulu ngoba akekho umnye phela uNkulunkulu sinaye unyazi bezulu bakhona baba sibabiza kodwa unyazi bezulu okuyilona baholayo wonke sesikubonile lokho manje konke abalenkosi babuza kuwe ukuthi senze njani bakunje lokho kukhulunywa ngayo lapha emana khohlwani kulo sinoNkulunkulu angazi ke ngiyesaba ngizakhulumela futhi kanti ngoba kungasaphela masikhuluma ngoshembe nala kuleli izwe leli bangayikhuluma indaba esasihamba nabo kwenzeka indaba enkulu ziningi kakhulu manje ke ngiyopepeza bakumnandi phela makhuluma ngoshembe ngalonke amalenkosi kanti sengiyashayisa ngizocela bangibusele isandla sobukhosi inkosi ibuse Israyeli siyabonga amazwi zathi ngifundisa inkosi izimbusise shumi amane nanhlanu 45 sicela umshumi intombi lakho la ekhaya soda lesibele inkosi izimbusise Nkosi uSipho Mabangcwele
uNkulunkulu wamakhosi nesizwe zonke shamba ngcwele baba mkhulu silapha ngoba zobonga zonke izinto ezilosenzela zona zonke sibonga nokuzivela ingozi zemgwaqo lohambo la izolo noma unzima noma ulukhulu baba mkhuhlala nathi ikhathi zonke siphe isifiso kholwa sinaphila amandla siphe khani kusenziwazi ukuhlonisa okuhle nokubi siphe inhliziyo eyidingizelayo kuthi noma kufika umubi unqabe nathi siphe namandla onqoba yonke wemadimoni kujadizela uzo kuNazaretha khulisa ukugcwala umhlaba bese uphindisa bonke abagulayo enyameni nasemphefumulweni sicela ukuphosela emizini yethu kusenze singadingi kusenze singasuli manje naphakathi amen Nazaretha uhlale ngenyanga sezulwini baba Nazaretha wahlala ngothingo lenkosazana uzwa sekuteni baba Nazaretha wahlala ngonyaka sezulwini nyazi basezulwini uzuthi ungagodoli uNkulunkulu wethu isihlalo sakho siyakufanela ufuthumele ehlalweni ngoba ngisho ebhokweni ufuthumele ufuthumele ngisho ehlangweni ufanele ufuthumele ngisho esibhokweni ufanele ongcwele kungoba usisindisa amagumba amanye omhlaba afika luzudungo lwakho ngisho laseNambithi bafike baluzudungo lwakho uNkulunkulu wasePheleni ufike wavuka uNyoka Sandoda wavuka kwaNkunzi wavuka kwaSahlumba wavuka kwaSentabebovu wavuka kwaSeGood Hope bathuguqa badela uvuka kwaSembundwane abantu basembundwane unyazi lohlala efika lebusisa abantu bezobusa ngoba ngolaseBuseni uNkulunkulu wasePheleni ufike nokuhle bakho enkantolo abantu bathi bawinile kodwa baphume bejabhile kwathi thina siphume sifuliwe sasala nenjabulo ngoba injabulo yakho ingcwele kuqabadele bangayihlulela inyama basemhlabeni inkingi iyodwa ungcwele ngabihlulwele ungcwele lapho nyazini ungcwele ungabihlulela kanjani ngoba wehla nabe emazulwini waba umuntu ebantwini inkosi ehle emazulwini waba umuntu ebantwini abantu baseNambithi nihlale nizimelele ngoba lapho nyazini lwasezulwini ibusiso zikhona uguqabadela kadeli umuntu uvunywe izizwe zonke kwelasezibhenda bethi shambe kwimujimu bethi bola kwasho sangane shambe kwisiqembu igwigula sala lechoma kwingcula umbanda zakwe
ukhohlela amambuka kathi inkosi ugade ndabi homisi wasala wavunya amakhosi niboyilandele inkosi yamaNazaretha uShembo landelwa amakhosi ezizwe uShembo wangempela ongalandelwa amakhosi asiyi inkosi lona akahlala ethethi baba uvuma inkosi yakwaZubane evuma umlandela bavuma inkosi yaseMachuleni evuma umlandela bavuma inkosi yakwaSithole evuma umlandela bavuma inkosi yakwaMdluli evuma umlandela bavuma inkosi yakwaDlamini evuma umlandela bavuma inkosi yakwaZwane eMangweni evuma umlandela zonke izizwe. Ngicela nimphelezele ngolwesithathu ngiya emazizini mphathi imvunulo inkosi ngusisa.